Vrline mjeseca studenog su zahvalnost i domoljublje. Moja domovina je u Splitu, gdje sam se ja rodio i krstio i gdje su moja baka i dida i gdje je velika kuća. Domoljub za mene znači da si vrijedan za svoju domovinu, da ne pšeš o nju. I ako neko govori ružno nešto o tvojoj domovini, da uvijek braniš i nije lijepo pšovati o drugim domovinama i da ne bacaš smeće po okolišu. Mene je najljepše u domovini Hrvatskoj vodotoranj u Vukovaru. Ja volim svoju domovinu zato jer je u Dalmaciji i ja volim svoju domovinu jer je kuća velika ima i onda se ja igram u njoj, berem mandarine, penjem se na drvo i više nema ništa za reći. Ja volim svoju domovinu zato što imam obuću, hranu, dom svoj i imam sve što hoću. Ja svoju ljubav prema domovini izražavam tako što kad je negdje himna, onda ustanem dostojanstveno i pjevam himnu. Ja svoju ljubav prema domovini pokazujem tako što sam što bolja verzija sebe, rastem u vrlinama, mogu čak i pokupiti smeće sa poda, tako isto doprinosim domovini i eto. Mislim da su jednostavne stvari najbitnije. Što si rekao? Mogu sam možda bolje. Da. Zahvalan sam na Bogu, tati, mami, plodovima zemlje, Bogu i bratu i sestri. Znači ja sam zahvalan na Bogu što nam podari cijeli dan i što se molimo svaki dan. Pa ja sam zahvalan na svojim roditeljima što smo upisali u ovu školu, zato što ova škola je katolička i volim svoje učitelje i profesore. Kad sam bio s prijateljem, ja sam se poskliznuo i on je meni dao ruku i jako sam zahvalan na tome što mi je pomogao. Hvala ti, dragi Bože!